Koe pola taulanga po talefusi e pa mo lui fang ne o atu e tau proklama koe ke kamata ke tau proklama fatfonua fo o e pongpongin pe ko kore ke hufanga i ngahi talfatap ko do pe fa ngau e to ak pe meheni ka ta mo e fainga mari ko ni he pongpongin ke o atu e tau proklama nga maheni koe koe fatfonua fo o pe mo piveni pikala pe mi tonga ek tata le rei ki mo tol ko do pe ko mo o si lotoni ke tau proklama pe pe foki ke te mo tol e a ua tuki ai pete mo whanongoa e tau proklama whatwhanua fo au. Ka peka ke lava atu o whahoka e tau proklama hewe ko o si lahe ngahi whemo ikina. Ka ihe pongpongini ku mawhiawhia ke whahoka te tau proklama. Pea me wawau lahi ai o ku lotonga i he taulanga po talifosia pi ven pikala. I wawau pea ku whainga maari e mea kotoa pe pea lerei ea ke lava o whahoka te tau proklama e pongpongini. E pi ven tata lerei ko he proklama pea me wawau. ke kau mai ke tau proklama whatwhanua fo au he pongpongini. Fefe hake e lola hai walu ho wau atu ki ai i he... Paro bicholo. O kore peke o whanga toi te whatapu e. O ia. E alele au pita lolo he ai weekend. Le uki whenga mai ki peste ma whine i ki he atonaki. Ka koe taringi whafoki. Mahal ka pai maha waka i chef tuka waka kumpop. Ka koe whakatoa solo ko whamaloa te mawha maare. Ke hoka te atoa malahi te tutak mai. Ka koe wiko o si. Me lahi au pita se mo i kina he hopo koe ni a afi nei mo unga. Kaua i pepa mo que office fai ama fili pe moi hangana ke folau mai o ka ke ma wa ki taimi e ko si ko fa mo mo de ka popo la be fitu tak mai ho mai ka ko ilo pe ma ho inga solo e ki ke ho wa te programa he ko tata no afu ka tau tata no system e ko fa unga to ma ho inga fo ke ai fa mo mai ka kai ki te o fil pare mia ka o isi wena tau si lave pe kia he o ngai programa ki mo ka koe ka ke whaka ka ke taki mai pe ta programa o rotonga ale fa wa ta fa fa ba pe mau ha mau sia o ati rai ne fe kanseria ke u waka u ko si o matolo pe o anga ale ka pasi se
Koi. Mo lahi apito e piven. Pe ku hanga galanga mea ku tala monu tau muia te ta proklama fatfonua fo au ki he. Pefte fine e ki ko tu ko e ke ta poake ke na wau ke whainga tau pe he una ke i mau e mo ui. Pe ke ngā tai foki ko e hopo ko a afi me mo unga ku o si lahi foko no lere e social media ku o ku mo whainga ke mo se tolo pe hopo i tua. Pe mo whainga ke whai beha totongi ko ngā ka lava ke tamate ia e hopo ko ngā na. I whakatontono te whi lau e solo. Lau e ko maha ko lau wha social media pe. Pe au lahi pe u me e au ko ngahi vewe tāna ki mai social media. O kai kaha mo oni he makatunga koe pe he o whainga ke wha se tolo i tua. Koe whaha i e tahana nau whainga pe he mai. Ai ako maha koe me e au nau hanga o whao e nau pau pau ke. Ka au kai ke tau mua ia. Nā kai ke tau mua pe he afi mei mo ngai. Ke pe he ke te alu o te kumi ke whahau he isiu ani. Koe isiu whukia koe ni kura loto ia mea o mai ki tua he mitia. E kono i ngahe nei o swhai pe he reka e koe ni e ne ngāue e ne campaigni ke tau i trucks. Nei whe pueri e tau ko si o to gawa i ne hanga koe o tukuaki e kakai koe ni. O ke lau ke whoko tukuaki te ke whamabop. Whamawanga. Ka koe tunga koe haupo tolo i katoa ke tau who'o. Nei ta koe ne o stufa mai u documenti a koe ai haupo ke loia. Nei te ke whaka umai a koe. Nei tufa pia ka sifa. Ka te ke whaka umai ki au pa pia ka sumia. E koe hopo o ku kono mahu inga kono mahu inga hopo ke o mai mea mooni. Na uslavi pe fugau ka pau ku o hanga he tamsi kone lo he ki. Ai whanua, toton ke oangi gai ai tau te atu hai e ki ai. Ka pau o ku waha mooni ai, a whatau taina i. Mo e hako tupe whanua me tsunami kono ku. Solo na kui heni o kou kei heni o na mau i halau furia ni afi. O ku kei ma fola trucks ia o kei fio ka polisi ona tāna ki o kei whai pe puke te kakai na nau mau e umea koe. Pau whai pe u whe mau aki. Kau te gai ke whakamo o ni. Lahi pe kakai koe ke nau lawa rea ake mea nau ilo. Mau tau ilo pe anga whaunga. Anga i tau nofo. Ka koe isiu ka atoa koe ia. Tau tuang ka atoa pe ke resi moe mama i tai ha mai pe tene rawa whatonton hala whanonga. Ka koe ngahi tala noa koe ko whanonga i mawau di toi loloto ang hononga i te whadirifo ang ia. Mai anga e mawhola koe e traksi i mawau. Ka puke, pau tōlahi ka kai o awe po tauhi i harefu. Koe tuaki o oa koe ni nai hake koe ngai matatahi. Pa ko whakatumtumu, kai ke pe ke tau ilo katoa u information ni. Pe o nau ata katoa me foi network ka. Pe ko hai uhinga o puke ai whainga nau mau kai ke whainga ue pe koe hau. Mana tui koe trucks koe ni koe mai me toa preanga ya koe ngahi wheitu ue ni koe mai mei ko South America pe mo Colombia mo ngahi wheitu ue ya. Kai ke lawa ya kau mea koe no puke atu o whakau pau i whine tueka koe ya. Ko hataha pe i hatu unga ko maalu ngana. Ne lawa rea i mea koe ni ha. Mo whainga resources ke o maa tauhia ki lalo whanua i lalo krista. E ko pai eu te au mau au lawa ia haki. Haki kau kai koa holo i wawau ni ani kong puke atu. Kai ke, o kulahi hono nau ka uhinga pe puke i whakare atu. O kai o kai moni whamatala pe he nai whinga ke. Afi mo ne loia ke se tole keis koe ni toa. O keis koe ni whakare whamangasa.
ka neongo ai mata vai ai mea ko sa moni o hange kon no tala e na ri amanak pe he mahalo re ka ai ka ko no i kwa nga pa ke o mai lo ang fa ai fare ki fare hop hange pe ko raki lave pe ko he kamata fosi o fa ai ke na ma fu kanga me e fa mau ke ne pe ko ai o ki me di la ya polo ang ko matala Moni apito piveni ko tau tala no ke drugs o ku mahino pe ia ko fu pala ma ko ni e ka ke osini pe ia ko hinga he ku osia i pe foke e faka o ka to la ia ko pala ma ko ni ku tafe ia pe me nga le bolo ma lunga i lunga ko nga he ke la vai fa hoko o fa mo he nga fu me ko ni ki ta pe mo nga he me pe he ko tau fa ampe e va veni ha tau fono nga to lava ke fa tokoni me fa nga ta fa aki ke lava o ta ofi aki fu network ko ni ko ne ka pu e fonua pe palpare mai to tupu ka ko ta foki mai ke ke proclama ko ni he tu nga ko ni ku ai ko ta o se foki fili fare area pe na ta proclama pe o se proclama ko fili fare area te wa tu ni ke fai fili pare mia ko fe tala no atu ta fa ko hono recount ko o fili ko nga mahino mai tai ni mi e ngon ko o mai na e frahu atu e he poate patoa ai ki he officer fai fili ke fai recount ko nga ni ko fe mago ke fa mala ala mai ko ha ta mu o recount ko ni ko nga mata efika ia o ka quantity te patoa ku ba mama o me uloaki ka ko ha ta mu ko recount o ku hinga ai totong ko ni pa mo totonu ko ia como o ku atu he kon instituto nega ki mo tol ke fire recount ia so oi ko sakau oi sistem yo no fafe paki pe tau o fai hala o ku kai pe tu ia ko me ko ia ko me be ke tok fai fare area o ko tu ia was process ko ia it's an ongoing process oi o ba te hanga fra foki pe ke ki he fili ke fonga na fai fili na lahi o si ko hui o la lahi puto longa ai lahi longa ka lahi mo ta fu mo ha ka kai i he fonga na fra hopa ke fili ta ha ngai mata vai o fili o fonga fra hopa fili o kai ko ke fa mo fu ka observe me ka quantity he tai milau go police station me na yang maheni kai mo ko fa ka transparency mo integrity o foi process e lau foi me na ke fa ka to ya na police station me ta ha ko tai mo na transfer o puha paloti paradox o ave go me he na police station ni ke me na ke observe ai ya supervisor ya mo police ke na hand over ai puha monoloka report ke officer fighting me go na ke observe ai ka to ai funky mata vai go ya solo oi kono announce ko he fai anga fili ai ngai police station ne na ke announce aya i hene pehele va ne hanga racing ai hu mo mahalo ko vi he kakai solo ko uhinga la hia ka uia ko yo ilo ke e tu ya ke mea o ko lo to ka pau tonu pe nga u e ka mea ko te forma tala me ke kakai e ki mau tolu ko ai ko ke unga ko ha au ke mama mo fi maria ta mai kakai te ka pau e tu ku no en sol ko foi fehu ko ya e no fo vem ka ga yo au ta fa ho ko ko ta han to ilo i pe ko ha me e aggravate ga ilo to mai ya ho ko ta ngai me te na to mai ai ya o as a responsible citizen o fa la fo nga ko ni solo ma inga yang ga ka fa to ngai ko fu wa ka ta pe ko pato pe ko te mokalat pe ko te mokalat ka ko fu wa ka ta pa ma inga ke tau to ke tau tuli te ka kai mo atamai ka kai ko fra papa malu ta hai
He ka pau he kai ke nonga nau ata mai mo fie mali. Ko whainga nau e nia, ha, ani go as mai ko mi Solomone. Kau as pe e fitu ko toa pe sol. Ko foi process fa natula ia ai fe koki a tangata mo nau ngahi faunga fabrikare. Ko ka ai ko pe mahu e nga pe foi process ko. Uraki ke hanga he urikau ni whakaava ai foi matapa ke whakatontono ange mo lava o whakamatala i le rei processi. Daga pau ba ua whai halai ta aru whamauang. He wai ke utui hange ko ni sol. Koe umea ko ni e akwe veiti atpe o aluto au. I hono whakailo e kau candidate. Tatau pepe na e lama, pe na kai ke lau. Kana nau tufa i he tau mua koe whakatau voti. Ke inference ai kau voters i taimu nau voti ai. Ka kono whakau whawha solo koe hopo koni. Koe tatoko ua koni o lavu. Ai koe nei hopo i koe William Latu he. Waftahauni. Hanga i wha mau o vete whakalirei mai ai. Ai ngahi au fia o tu e lao. I he mea koe pehe ko ulunganga whakonua mo i mea koe bright. Te koe whakatau voti. Clarify au bita mo i mea koe i hano tanu hala. Te koe tanu he pureanga, te koe tanu he kautaha. Na nau tau mua te nau influence voti. Hanga he wha mau o clarify mai u issue wea. Ta koe tu koe katoa kau minister na nau i he whare area. Na nau i he pureanga he pureanga koni lolotonga. Lau lawea katoa pe he topo. Aia koe me e alu pe kia yo au kiwa. Koe tau lelua koni alpo i koe. Kau hange ko whakae ke mai ko whatitau ke wikau ni. O koe lau, koe wikau ni is not the end game. It's a beginning of a process. E tau hanga, o koe mea mahu inga ange solo ke sio whakalufua kai kakai. E ka pahe kai ke tau whai ha mea ke mea koe ni. O tau tuange ka hau ke fuwana polo lahi au pita. O moila ka pau e ala mai kau businessi o ngau ea ke whonga koe ni, pe kai ke ngau, pe kai ke whakawhepaki he sistemi pe koe lao. E whai te lihe kau si aina pe wai noko i whare area kai kai ki whare area. Koe na wiwi whaka ekonomi ka te nau whai turuna toke tau publikare. Pako ka hau ia o toi whakaririfu anga ia. E ka aha ahu tau kui whai, koe whainga whonga i o tau tuange mai ke whonga whiri whare area ia. Koe ka hau. Whakau whalahi whanau e mahotu. Ta koe loloto ia whakaukau koe ni o ngau e kia ia ai poate ia kakai. Whātoa e kakai. Koe, mōne apito e whakaukau e piveni koe ngahe ku mahino ange e whamatala konu ki hanga o mai. He koe toko lahi whoki ko nau tala noa ki nau toluia social media ko koe pēna e aho ki whai kehe ku si e hongo fulu. Pea ku make sense leva mo whaka concept ke whai koe recount koe ngā ko koe koku i kai pea totonu ke tari e koe ulungia. Ka i whakaukau koe niu koe ke whakaukau ia he ikuna mo ulungia. O ku whakaukau ia ke tau wakai ai system i koe tau whiri. Integrity koe whiri pe o kei whalala anga koa e komisana whiri mo e whaunga whalearea ke tau whiri whalearea. He ku pek maoni whamatala ke ai. Ke ngai whanua muri u lahi au pito ai ngai whanua ku wesia e nau whiri whalearea ngai pāti e kau businessi. Ko ia pe kau business pe o nau whai koe nau whia mau sponsor koe ke whia mau ke whai ngai mea koe te nau benefit me ai ku nau whia mau rena toke toko lahi pāti ko nau ai pena hana tō whahu ai kau whafonga koe ki loto. Ka kehe kone tu ungai ko kui ai whiri, ka kone tu ko he tai nimi, o wai ha mao ko hamena e lili wai e tau whiri, me ngai whaianga whiri, o kai ke te alatu ha kau observa ia, e kau whakafofonga kantiteti, ke kau he, ke nau tu upeo si o kai whai e lau koe whiri, ka mo e mo tu unga kone hange kone kai ke ui mai whiri, ngai whaitu, ngoni pe kai ke official. Ka aku ui pe tau maheni pe no ui pe ufika, kai toki ave pe finalize mai e he mea. E komisiona, whiri, ka e ka ke te fu ke lahi e he taimi kou nau finalize e, ko si mao he ka e whika. Ka whai whiri ko nina e kehe au pito ia,
kai ke ngata he kapau kuna kai ke haka observe hangi ko whamatala. Pena e whai e tari me he hoko e wha e fiafi, toki ui mai tau whiri he tahataha, me ofi ke he ose e tahataha tu apo. Ai kua ke tau lo toko ha fu tari ko ia ko ha mea e ofisina e whai loto, mo ngahi whiri, paka ngahi whehu ia ia o totonu ko ke wakai, ke pau ke ona tau te ho, foua ngahi ai founga ko ia, ko hai, ai mea na iliriwa e tau founga whiri he tauni. Koe mea iau mau whemau ke mau kumi ke iloe. Koe. Tawa uhinga ia, ono trika process e uri kauni, is a way to find out. Koe. Hai uia nei compromise e mea koe, hai uia nei compromise e mea koe. He kua pau ke ia mea koe uhinga lelei he umea koe toa. Kau foke whiri ko ni whiri pere nges. Nanga i to ton, ke nauhanga o compromise ai o integrity checking mechanism. Hawhainga mea ke na. Koe na maulawa koe ke whahu koe utohi ke mikau ni. Kai kau e ngahi whakatala noa ai ofisi whakatala noa maulalo. So ki heni e solo. Kai hao hea na kai ke mohanga o observe for process kono whetuke u pepa paloti me he polling stations ki he headquarter. So kai tari e. Kai mena mau whalala pege. Solo. Kau ia tari maulalo. So wai anga maheni ko fonuani nai loka. So mai puha papa nai loka pe papa ai puha. Loka puha ko ki tau hia he si supervisor. Ko foi process ko transfer nai kono malu nai saya ngai ai aho ko he foi. Kai ke observe me ko. Ko o mai ko me officer fai vili ko. Mau falala. O America tere malunga civilization o vai fatala no o he pisco of America we na nga we fare up in court we trust but everyone else you must bring evidence, you must bring data ai ko no uhinga io tau falala tau o tua be tau falala ka to lo to tau ke kangata mo mamani pau ke o mai ho makatunga mai ho famoni mai ho data mai ho evidence otherwise he ga tu falala to ka hoi pau ko fume ko ke to ya ko me ko fa natula to ni ke tau de fito ngai system o feu ia mau be he kakai eu tá capaz de que mau fai process ko ni solo ko feu ia no foi he atamai kakai pou pe tai pou pato pe tai pato e que no foi ai o e que pe te lava vet mana tu ko lau mari me fa kau ya ange ko tapulo kalama ke tatala no ke mama atamai kakai pe ku covid ka ko pe covid ka ko poinia ko mama kakai que ne tataki tau hala funo me tau tu platform aplicare ka ia solo mo de la o moto ni wa poho kai ko hamni ai te tau te hala me tu ni ko tai fi maria ka kai ya hoko no ignore no tai fo baba no ada mai le e ai be feito yeah mapuna ke pipeni ko le tu ko e tai nimi ka pau ko na kumo o si totongi i toton fa konstitutoni ke fire recount pe ka pau i loange ko find out he umea ia ku fihala ki lahi umea ku fihala ke recount ko ia ko harwa tu uni hoko atu ki ai hene tu pe he ko si ui fo ke ka fo fonga ia mo me oia o malava be solo ke faile ka bode mau o sange un process ko ni ka fa no mai ka ta no ko au mo na ma pe o hen big pe foi vahenga pe fa vahenga pe fa o mau si atu we ha fainga feitu ai te maulava o piki mai hanga i ngai fa mon ka was asi mai o me aia ka te ulave atu pe ki ko ki konga pe ko e fonga fili ko ni ko te ala to ate te fika ya come te ficar cacete pe to mai leva ki officer fai fili ki lai pepa o inicio loia i mui he ki pepa fili pa te aleva fai te fili
Os as mai pe ko ni solo he recount ko ni. Ya ngai pe papalo je na ka ke initial ai officer fai pili. Ka ma u he puha ko nu fai recount. Ko fe hu I le vai ni solo. Hanga fe ta initial ha pe papalo tu fa he puha. How? Tai wana fa fe hu ya I blau be he me au very vote be. O foi fe hu ya ko he kai pe te la va tari ko le ko fa ma. Ai ko process ho ko sol age ko fa matala. Yo kai ko ha me ai ke he ko kai ko pe se recount ke win pe ma wai pe ko pe se recount ke hanga unfold mai ai u mata vai he kapa he ke fa tonga ka we ko ke hunga le recount ya ka lava he recount ya o mai u mata vai he process ke hoko ta nga we hoko he ko recount ya he fa kau ni ai officer fai fili ko recount ko hange ha foi end game hange be ha foi VAP ko no lau be lai pepa ka ko recount he fa kau mo toan is a process ko foi process ya ko foi process ko ya ka wai verification ya me he cassette fili ki he lai pepa kau ni ke lava ke palanis mana tu ko te alat ko foi hinga ko aku ya ko recount is a verification ola o ki kai ko lau ta lau tolu pe ai pe he ave no fa ke tariui ko tariui ko yai to ka ke yai ko to ka ke vete mo poloa ai ko ngai confusion ya o sio o te gai ke fa ke upgrade mindset ya fa ka e fa ha fa tonga ke algo recount is a process of verifications I feel like paper paloti pa mana mautiman ke o mai ai like cassette ko liste ka fili ai na fa ilonga ai ke lawange ai foi ka no fa ilonga ko pe ku mix ya mo like paper paloti ke uhinga ko ha uhinga asia like paper paloti na ga ke initial ai fa fili so ke ne kai ka pa ke lava o fa matala ai foi me go ya tolu go ke ne ngo o se mi ka ne ke ne tala ke ne anga ma no ga ta mai ka o hinga ulau sol ai ko fa kau old school ni o pe go mi ka go to mai pe ka to mate lau pa lau e foi tu ta hawa kai ke fa fe na pas ke lau mari o mi ka is a process of verifications Ai ko tu ko ya e piveni tena o atu ai cassette ko lisi pana frata taure vai mo fankila I pepa ko mete ko fa amuya ke o mai numbers ko ka na refuse ya with the be vai vili o se ne foi recount ye when na refuse o go to recount na ni ma ya hon ai go fe ke focus me va he mai no mai go ka te au he algo ka mo I need to ai ko go flaus ke hanga o ensure ki mo pa mau hokot ke foi process o ko ave ono feu ia fonga fili aki ka gene moi ke lao feu ia fa mau anga ai ko mo recount ko ya e piveni o kuiai ha whakafofonga pe me ki mo tole ka quantity ko mo totong ke recount o kun te alatu o tu o si o ke time file recount pe ko me ai ka fai pe officer fai Filipe ia go ya mai ni na fai pe ka o ja kana mau request mau toria ke ai fa fonga me mau tol tau to wa ke o na utari pe o ang to taha pe mo observa me ngai high commissioner na mau request ai apa ya mo police ya mo ka nga we pe na fai recount ai te involved kita o te ai ka pa he ka lava fokia he vaka he fia fini paureo ke ko re ata ke attend on my behalf ai ke au go fe ma o ke alu ke work with them on the process o recount ni ke lava ka pau ocean go ya ko o tonu pe na me ai pe lava ha fa matala ile ke ka fie maria ta mai ka Yo tava porque ni biveni ha
process o totonu ke o te ai me ai ko palo pare ma pehe ni he tu ko aku hanga ku wakai ko me tu ko inga he ko fili fare area tu o taha pehe ta Oia. e ai ko fili fare area tu o taha pehe ta o e fa pe guai pe me fangi fili ofisa kolo mo fangi fili puli fa va ku holo va a ka kono foka to ai ko ke lo hanga u e na u fai ke pehe ke ko me ko foka wiki ko to pe Oia. ko hinga e na uiai ai komisiona Filipa me ni ka nga we ko na te ke foi fili ko ni pena ton ke osko ta we fa o ku osi mau au pito ai me ko to pe ke ona te hata ta la fili ko nga ko hinga e na uiai o se ko na uiai pe a ko ke ta we fa ke fai foi va inga o ku ha mai nga me ko ni pe ku ko no hinga i ko ku o ku fai ko no fe ia ki na do lu ka pa u hange ko lau ko ola ina to o mai pe ta tali pe ki ai ko hai ai me atene Yo, unfold. quando ia solo ku lo to pe ke fi mari e kakai ka ku ko. Foi process e ko ni mahal na ko ha hinga fenieta. Ai e ku itua ke maulava wo ke foi mea ko ni ke he ko no tau e ni foi sistemi. Ke whakaton ko ui ko ka hau e. Oi. Kau hange ko lau o kau whakatum ko to pe na anga fe existe office que foi one event within the town fa kana ai lau homo pulu ia le la inda town Feila ia he ta we fa ko ia ko inga to so atu ta tolu. Nga fu o tu tali mo nga fu o tu ta ofi ko ne mi tia mo me ko ia ku. o hanga fa e ta ho me e ta na refuse que o mai ka se te for that reconciliation process so now refuse mama hi o que o mai ka se te fa fe ia le mai ko ia ko nga fu ne ta na ki tala no aki ai e te mo wakai ai time ko campaign imagino pe fo ko campaign ku panga pe ku hiki ka u mano e lava e quantitati ke ne whakamore i he time ko e whai ne campaign pena ke lava pe kia i ho tala noa he i hopo ko e na e whailo ai e toke taple mua skela atu a tua te lavu lavu na e mau he whakamau e tola te au mo tola ni manoa pena e to oi hono sea ko nga ko e mamafa ko e hono tau te ai ko whakamau hataha o kune whakawai wa inga he over ko e spend he paanga ko e nai na me ko ne lava pe prove ha tola te ba nga he me ke he pe ia hono fehu ia ko fe me a bena ta pe u ko ka ko nga na ia e tola ni manoa na e tola te au whakau ka ia ko te si ka i whakamau anga ai he na wakai ke ai ko ne prove ko paanga ko ia ka fu me alahi ia i whakamau anga ke lava to ai ha se hata ka kutau ka kai fu ke puri ka ia ngahi lere ngahi tanu hala mo me na tala mai ka project pe puri angana na os plan pe na tol ke fai he aho fili he kai ta ofia he ko nga lo tonga lere fili ka ko na ku sai pe ko na ku o fai pe mo nga we kai ka tau fe ma pe fo ke hono e ke mahina me ko to nu he ta fa ko ai ka pa e te mo wa o ke ho mo nga we ta ta pe ko ha tai me au ke ai ko pa pe ke mo nga we ke vakai e nga spend ko ia ke mahina ko fa la io foi faz pau ia isso o mais relau a he wa mal que lote ai petitions fe ga ka mo o lack right o overspending ko hanya ko fa na ko ke pala saving grace ya me ko pala ne provide my presidents ko kai den sia ma do hanga ko lau ko foi ho pala na la vea he right e fa mo ni mai bena ni ave paga ni mano ke ka to la e fini mo ta paga dia ma o stana ma to u fa mo ni tu fa paga ka quantity ko ni e a ho ko pa to fai fili ata o kore voti o skele ri fai fa ma wanga ia u si u ni ka wai pe mo directly pe indirectly ko ke so ga la ko nga ko ngoni tan hala na la vea be mo ai aman ka to pe ko te mau pe ko ngai foi kupui lao ke pe overspending ko kupui lao ke ya ko bribery ko foi kupui lao ke te all amount no ansit na do mo na me no na sea ai o se hanga he foi case la ya to koni la ya mau tol mo poate te mau hanga o tata ono fa ilo ka do ka minister na fia me ka fa fo na
Ko te mahino fi ta whaako ia. Ta hawange ki he Filiparemia. Tōnga kōku ia he tai nimi e ai Filiparemia. Ai ko tau te wat foki ke ngāwe ia e whare area. Ka tak pe mahalo ki I motu mai ai interneti pe mi tonga. Ka ko tu e toi hu mai pe piven ke tau ki taimi pe. Toi hu mai pe piven ke tau hoko atu pe. Lotonga tau tali kia piven pikala ko atu e whamalo ki he sponsor ko e tau proklama ki he ahoni e whatwhanua fo ou whamalo lahi ke te kinau tolu I he ngahi tokoni ko toa pēku nau whai o lava ke whakahoko ai e tau proklama ko ia whatwhanua fo ou I he time ko toa pē whamalo lahi ki he kautahanoa ko ia Starek Tupou South Pacific Loans no avalu ngea valu hiva valu valu, no valu ngea valu, hiva valu, I he South Pacific Loans, I o whea mau no kotoa pe I Okalani no Usila pe teke lava o whetu utaki ke office South Pacific Loans I Manu Waringa Tony pe ke office ko na I Manukau I he Cavendish Drive I Manukau. No valu ngea valu, hiva valu, lea kia Starek Tupou. Ko e Page Fashion Store I nuku alofa oku osia utaki atu e ta uta fo ou te ke lava o me atu pe kiai tori mo whiri ai ha whahinga wala pe oku ke fia mau te nau lava o whea uia maau. Telefoni ena koe walo fitu noa ono nima, ono wha. Pe ko fitu tolu, ua wha fitu. Kalasi wala kehe pe. O ke whahinga tangari I koena oku whakamoko te ke lava mau atu ia pia mi he whare koloa ko ia o e Page Fashion Store I nuku alofa hangatu ki he tau mo e pe au building. Uke wala ka uleka, klasi kofu ke he pe te ke lava o mau atu ia mi he mau whare koloa I nuku alofa. Whetu utaki hake I he telefoni ko ena ki he Page Fashion Store I he walu fitu noa ono nima ono wha peko fitu tolu ua wha fitu o ke tori mo whiri ai hawhahinga te unga pe o nau mateuteu ke nau tokoni atu kia te koe I he wala. Koe Faustina Construction I Amerikau nau tokoni I he tau ngahi polkalama ai a koe kautahaini te nau lawa o whahoko whainga ngau e pe ma au. Walu noa taha, hiva whaono, hiva noa taha. I Queensland, Australia, te ke lava o whitutaki ke nau tātu ho whalani. Alisa NLP Printing, noa wha, ua noa, hiva fitu wha, nima, whataha. I he NLP Printing. Oh, Piven. Kono ku ki online pe. Yo koe hoko tene ta programa kono ku te huma Piven ki loto mo kata ki o ka mamata mo nga benga hile lele pe ko nga ke o te mo ke ka
mo fia mari pe o ka tau hoko pe ta polo kalama ia pipe ni ko nda hoko pe ta we he konga ko ni he e tunga ko ni tau Filipare mia he ngai ahoni tau ke i whakatatari whokia i koe ke mahina ko hai tunga nga ho ka kai te tunga ko koe tau Filipare mia Solo te ki whaonga mai ko e tunga ko koe tau Filipare mia tau tatari ko ki ai au ku iai ho wakai ki ai i he tu ko tai ni mi ko lahe ngai tala noa ko mai ko ngai kulupu ko ngai ni ihi ku nau o malanga holo na wo fai holo fatau ho si ngai lakanga ke mau pare mia ko hanga ho wakai ki ai hen tu he tai ni mi te o ku malo biso pa foi mga fa mari ni tai ai ko me fo ni da tau stala no fo solo i issue ni kapau te tau fo e foto to e koni su done fatau ke liri we wana hon fulu he ga to os fata ho si me foto nga o me o Filipare mia la hi voge fa hinga solo na hanga tu o tu waki ko foto to fa pati o ku hinga ai la helonga ka ko na kai foge tu beso ko foto tu fa pati na fanau ia me os ko no vete ke fili ke fra vahenga o fra independent fra kauta ko tunga ko no ku ia fare area honi ko fare area i fofonga o lao ko ni sutone wana ofu hu atakahu ba de fatonga na fa ngau ke foi lau ni ko tau fonga fare area ko fili pure fa vahe kau pure fa vahe le rei mo na iloto fare area fa kau tau taina ko no inga ko ha so ka to ki na tolu ko me be na ngata na malanga pe e foi four corners pe on our constituency Pero issue na wo ave ke foi ke kakai go na constituency ko le leibe na constituency. Abe no osi ai fili pa ko ngastala popo aki ko ke kakai solo ko fanongo atu ko yanga ni fagale po pa tatau ka do bena. Fa malo ko mau ko tawa nga. Pero ono ho mai ho mo falala ke hoko ate taulanga. Ko tawa nga solo nata fata no ko me ni ko fonga ya ko te hanga pe o define the limited identity ngata pe i ho tawa nga o te oslalanga kita lolote faunga fo no me ko kita e faka natula yo ko me ke pe ke to hake loto ya kita pe bato la lave o kau ke tisi o kita ko te hanga peo confine te whakangata ko to wahenga os nau ia ai si o kita ia ko hene asi mai gon he ocean ki gon i to la he kau Filipare mia whakanatula pe he gono inga solo hene ke nau whakakau i raudolo hafo i bisone ke whakaluku fua pa nau ngawe i ai tua ke nau lava hu mai ki rato. Na nau taktahao peo palo mesko nau wahenga mo nau whainga whakakau. Ko ni nau toko i ki roto. Nau hanga ke rewa whakasio ke tāna ki hatoko tahafa ke nau loto angi ki ai i hoko. Umea koe ni na tau si hanga whakavevet. Ai umata vai. He koe tu urewa koe ne hanga tu urewa koe ai tau fili neongo e tau toko taha fitu koe kau i koe kau tau ataina koe pure e fili koe ne pure i be kau nopire ko hai be loto kai kau nopire koe pare ono maria he koe kakai tatau peni na nau hanga whawhipaki e whakaukau na tahanga o mai whekau aki pe mo mahu inga ke wak whai ngā ue whei lau ono uki hakau whawhawhawang na ulawa tuiga ka veinga mo visone
ke le tataki i nau tole taimi te nau ua e foto e pula. Kakai tatau ben, nau whawhi pagi, kakai tatau ben nau tala mai, mau e miti mai u mea goia. Kako no whakawhi fia kau solo, e hoko, hoko e whai situation i ke nea ko, na ta lawe whoke kolokarama wha mui mui. E whakotu atu hoko e whai scenario ko nigo here ta whatou mata. Nea ko i whanua mo e whaunga ko na taulotonga iai. Ka te ako i mo e pātoa. I whakaukau entitlement mo e ownership. I ono tataki kakai. Koi. Mōna. Aia kone tō koe ni i he laine ko ia ku mōni whakaholau ku ui to e ui e kau kakaina nau kau he ngā ue ke tau koni stuto ne o ku nā ui e ke te whahano wakai e tau sistemi e ku kai ke whungā o lelei o ko inga ko whainga whakapo uri koni o ku lere ai ko te whiripare mia koni o ku nā ope to apui pui o nofo me ai o whai ai e nau tau aki Eva holoai te ke whema ue ka ke hau ka mau tolu. Ue whaka vai e toko taha fitu ke nau o mai o wha pure anga he ko toko taha wha pe whema. Ka nau te ona tolo whakangong ke kau nōpere. Io, nau ko silawe whakau ke isiu wani ki mua e solo. Koe, ko hono whainga tahe koe hu tau taina. Koe nau mai nau tō leo nau whi aonga aki. Au fe whakapapa aki. Ke nau lawa form pa o maha visone e taha ke ne tataki aki ki nau tōnu. Koe nau tauntu ko nau taha visone. Koe visone e toko taha fitu. Ko pāu ai pe ke toko e taha fitu ai pe. Hei kai ke nau lawa na tō. Koe uhinga ea koe. Mana tō ko nau osi. E tangutu na tō he foi sea o katau sea go ya ki position ko toa. Ya takia ke nane hanga fenga te fa ma popo na tol. Aki ha fainga vision yo. O fa nau aki pule le ka fainga mea o ku fa natula, Eh? Sai, kau tata scenario ko malava ke hoko. E malava ke na fa ngo ki hata i mea go. Kau moile pule anga go e fau. Pure anga lulu tawa toko la tahaya. Ita tamatau neti me vava o dai ni me ku ki mate pena tau peni mai au pi veni he telefoni o mate ia o ku te ke o se foi konga ko ia ka hanga koe na aku whahata ne nai koe kore atu ka te motolo ka whanongo proklama o ku whawhewhia mo kau mai he proklama koe ni ke lawa ke tau whanongo me he tawha aki koe ni o ku iai a piveni pe mo e tawha aki koe ni koe e poa te kakai he patoa ka aku ke ki ngatan whawhewhia koe me be ko kore atu ka ki motolo mo ka ataki whamore more o te mo tala noa pe ngai uhinga mo whawhikiki ai ka ewa te mo ngā o ea ke ngahi rea kapkape ko ngā koe sia ke nofo ka ngā pe wai ho i whawhine kuna i lotoni tau whio i whakataha o ku ngofu ai mea kotoa ke tala noa mai mo ke whaanga i polokalama pite ke whaanga i piveni whaanga i au koe hai mea koe ke sai ai koe ngā ke lawa whai mea ngā au i kona whalere i ka e oua pete ke kapkape mai koe ngā he tore wa koe ki tua me tau pesi ka ki to e wakai ki tau ngahi polokalama koe koe mo whamore more pe ne motu mana tu i whoka kulotonga i pangai motu wawau a piveni pe koe polokalama ko ni ku lere pe me i wawau koe malo ko ne whai pe ko harea ko koe ke aluatu ko ke mea ku motu mai neti pe ko ngā ka te tau ki taimi pehe ka ki tau whiu he tari ko ngā ke ko konga wha osi pene tau prokalama ane tau tala noa ke ta wha ko e tau whiripare mea ko tuk mo whia ilo pe ki ai ko hae tunga whamui mui o kui ai e tau whiripare mea pe ko pongpongi o ku mau whainga maari ai i hongo fulu pongpongi ke whahoko atu ai whaeke pe a mo kalafu moala ko kalafu mo ala foki ko ke puri ati mo tolu ko e to taha ia
o e ka o senior journalist i tonga pe mo Mulini Foki o ku ilo au pito a Kalaf Moala i tonga pe mo Pasifiki i he whataungia na ne whakahoko ko ia whakawhai ongo pe tatau pe ko e pe ko wheta whaaki o ku whakahoko mea i Kalafi e ne viu pe mo e ne wakai ko ia ki he whai ongo na ne retire foki me whai ongo pe aku ne kei te foki mai pe o ngā ue pe ko tuke ngahi tau kei ko ia pe mo e ngahi whakafuafua ko ia o whakahoko e Kalaf Moala o ku makatu ungai ai a hono kore ko ia ke whai polokalama mo ia a pongpongi i he taimi hongo fulu pongpongi ke koe whia mao pe ke whai hane wakai ke he tuunga ko ia kui ai e tau whiri pe mo e tuunga atu koe ni ku tau hanga atu ki ai i he whiri pare mia pe mo e tuunga kui ai ai ongo ngahi kautaha ongo pe me tonga e koe mea mahu inga ia ke mao ke lava o whapapau i o tau ataina pe e tau ngahi kautaha ongo lava ke o atu pe ha whahinga ongo o tatau ai pe koe ongo ko ia me he wheha tawhaaki ka lava pe ke o atu e ngahi ongo ko ia ke mo mamata pa mo wakai ke ai koe hongo fulu ia pongpongi te ma proklama atu ai pe mo Kalaf Moala pe whawhet ki mo tolu ke mo te whoki mai i he taimi ko ia whahauko atu ai proklama ko ia he hongo fulu pe koe taha ua rewa koe tufunga whanua ia alo au pe mo pala festa to ke ta siwa laftani ko e pule lulu leva e to e whahauka tu pe ai proklama ka pa e whainga maari a piveni te ma te whahauka tu ai e whatwhanua pe a ko e taha ho ata rewa ai ko hongo fulu pongpong e pule lulu taha ho ata ko e whawhangu ia saione whawhet ki mo tol ke ai ke ngahi le o whakakikite mo visione pe mo whaifkau sa resvaka ai pe ko e hoko rewa ai tolu e fiafi o pule lulu ko e proklama ia talanoa ako mo politikare ai ko e taimi ia te ma whahoko atu pe mo palofesa to ke ta palofesa inoke huakau piva ni koni ke take lotoni pe ke live pe hoko atu pe Koia, ki mate mai maka ia. Koia. Ai na tangata foki ta whaako ni he wakai koe ki he whiri pare mia. Me tūnga koe tau whanonga atuai o se tau ririu ai a koe whahinga fō tunga peni o e whiri pare mia ni te tau whihanga. Lava o whaihano ririu ha whainga ta whaaki ke lava te wakai ai ka fōtunga fō o. Koia, e solo. Ame ko whatara noa. Hei kai peto koe fōtunga peni ia he tau whiri. Ka pau te tau mui ke matai tohi e lao o ni koni sutone te riwa wana hofulu o inga fokia na whanau ia e whapati whapati ke wak ngā wai hawi sone o whalu fua i toka petoki i hene mao e whai whaunga ko ia petoki i whakakau mai rewa e kau kandidate me ngai wahenga ke nau ngā wai i rewa e whanua whalu fua kau kafe maha no ngai rei ngai wahenga o tu goni alatu ka ja foi ulu ya alat pe me ngai tu nga fa he ngape o fu pure kau pure fa va to la moni lo fa ya ka ko fare fu ko ya hange ko fa la go ki mo o fare hare ya o fi tu e tataki fa kau ai hala fononga fonua fa lu fua o fi tu e aviga ta pes mai kai una la fa kau ke fate la ma popo he ku kai ke lava he whakau fa pul fa vaia o fotutu e le fa lu fo e fonua tene fotutu be mai be ia le fa vahenga ka kona fatu tama ki fo solo he ko smahino ki kau fa fonga ko na hala na dolu e ko fare area o tok magatu nga be he mari no vahenga e mama time ka fe mari fo no ka tai fe mari no vahenga ki to mai fare area ai pa fa na tula leva ke na usio kita be ke na vahenga me go we te lava tata nau be ana tula ai ko ngai fugiana ta proklama ke ki mo ko ngai ta fia ma o ai ke fai fili fa lu fua
ke to'o whainga nau ko ia i tau sistemi whiri. Ai ko tu ngai ko ai tau whiri pare mia he tai nimi ko I ho whakafofua atu he tai nimi he loto to'a pui ko ia he whiri pare mia o ku ke o sia ha kau kantitete o ke si o ku te nawala hoko ko e pare mia e ala mau hana I kau toko tahawha ke pare mia. Kai pe lava. Impossible. Kai pe lava e hataha ia I kau whawhanga kai o mau hana majority. Koia. Mani. Ai ko whakatau hosi pe kai se mot pe. Ka koi ai ko pe fai mo fuata. Kau no pere pe. Kau no pere pe. Fai vinga we. Ai okay. Kai ne tu le patai ni mi e pi venta fra o se mo ai ki konga ko ni ko fa la no fehu I mai. Wai foke mea koe ola he taimi no pe me ola loa u palani ko mo fa ko nga we. Ko fehu I ni ko okulahi ono toto o hake mau pehe mea. Ko mawahe koe na e whakahoko koe poate e kakai, o whotu e poate e kakai si au si. Ko ia kune wesia I whiri I he taimi no ko ni osko toa e ka whafufonga patoa ki tua. Pe koe whaif mawahe ko ia tene lava o hake aki e patoa I he lele loloa. Iyo. Koe wangai foko whaalawe solo. Te tau talapea kau me ono fua. Te koe ka mea ki te toi fuhela ono whakamatala. He os koe ni. Hanga peo whakau whi mea koe ni. Koe koa team pea moe puate. Puate kakai. Koe definition e koa team. Koe kau me mipa wharearea lolo tonga pe. Koe ni solo. Ko waha kau me mipa wharearea lolo tonga ke koa team. Te o whiere wa kau koa team gonto. O nau kei qualify ke nau koa team. Koe uhinga e koe whamantala. Koe ki toton o wako I he situation e aho ni. Ai whakaluku fua katoa. Kakai, whaunga, ka moe pātoa. So e taimi, ko whe ai sino kei ngāwe. He koa team wa sino kone poate. E ko poate pe. Tō katoa, koa team tō katoa pe moe, kau kei function pe. Koe uhinga koe pe he wako I ni. Ke ua te hau e kau kaki. O claim ownership mo entitlement. Ka nau whai ho nau whatongia ke kakai ka tukhanga ke kai o whai. Ai oange ka nau tole mea u nau kore. Ka ua e o mai o pehe wau koe se au koa team wau koe me mipa wholoa tau tahi wani mo awe. Te a whoa koa ure ko pure ka moto. Hala abu te whai whakaukau e wea. Pea neongo ngari makini ai mea koe ni ke pātoa. Ka koe no whakafoke ne tunga whare, ke langa whalere I tunga whare, koe pātoa. I whakaukau, o function ma wahe ai kau whawhawhonga pa moe mea. Pea mihe poate. He koe sio koe ngawe koe ni o hoku pe poate ea pa me nau whengawa me kau pōpou. Ke tānaki, ke nau fundraise, ke hoko atu. Hono ngawe e vi sone ke kei mo ui, mai whakaukau e whalufua. Oku lahi whoke ngahi claim e whahe ahoni koe wha o si peni pi veni pa o slewa da proklama ka te toki hoko atu pe purelu. Koe oku lahi claim e ahoni koe e taimi kone oku lahi e tō koe mi whare area e kau kantiteit koe patoa. Pea ku ia rewa claim ia i okune o mai koe ngā koe lahi o mouto, koe ngā ue, koe ngahi malanga mono tapare ki motolu, mono ohofi ki motolu e he kau timi koe ai tū, pe koe usu. Pa kou whakaukau hake na koe taha ia palo parema na e hoko I ho mou campaigni ko kake mou whakatoka ngai ai mea koe koe na e whai koe koe e he timi ususuka ki motolu. Na iaha ko ngā pehe ai pe koe upoini ke he pena e hui ngai ho mou. Tuang pe ai ka pa koe mea eu. Flow away now, you go. I completely have nothing to do with it. Koe ki awia. Koe foi issue ke hepe. Koe ira po koe puta whawai e puta tupe o aluo
whawheu I whea. Ko isi o ke he pe mo ui wha politikare fo noa tara noa ia he mea mahino. O ngai puta tanke whawa ia kona mea koe ke tu ia o ku pipiki ha mea ai a fitu. Koe whakaukau koe na aku solo ke mo ui wha politikare o I visone. Koe u mea koe nu hoko. Koe o kai ke utui solo ki he whainga whakaukau koe success pe koe unsuccess o as koe Filipe te utarate au ia e fe rewa tala noa ka pai o jange koe toko hiwa pe koe toko ngofule kau I whare a rea kulaku mai he koe lao koe nai lako ala ulau ki tua te nau whatonea koe ha koe uhinga e kulau a koe le tawhatou mata he kune a koi katoa piktauto so wa upenia ke kau palo fesa kau toki ta kau wako ai koe na nau pehe ko osfe unga liriu koe ko nau tolu pem nau mo patala mai whimau wharere i wana hongfuru liriu ya koe poini na tau silawa tau fua kasi mai whimau liriu whimau sistemi ke reform ke unga ke whena pas kai lawa ke oe ngai I tau liriu whaprikare me tau reform ka tau silawa ta sio fa sistema kia kau hange ka te au au toku loto pe sokolahi ke toki au uau ke horisi kana au toki iro whimau ia ai ko ke au ko si solo ko whainawa au ko ma Amata ke hanga ko lawa ko meta ke lere hake ua kai a mautolu e mo kau mamata na mamata ko whana kau tama ko ni o tere mai whainau ko hake ki tiste pia ai we go ure agi fo ke faina va o ne meri e pe mone ifo ka ke vive ni ko ti mahalo ko te ta fama popo I be ka pa te ha me de ke loto ke ta fama popo ai ya kai te ta toki hoko atu pe ka pa te fok tok fa mari pe pole lulu te time programa manga mahini te ta toki wa kai pe ai wa o ki tonga tap io sol sai pe ko na te o kon o te mahino mai te ulava ala te fa fin ko fai mo guri kaunde fa fin ka wa hai o ola mo me wa te ulava mo tala ke ke ka kai o te fai ngo ko ha o te na te ho ha Pela ke no ma kai mo ma bo pe na popo ke tau hala funo he ko kai ko mo o ia ko spe a hon this is not the end of the world ka uai pe ngai tau mo ngai pepe sa o tau tol fa tau ta pa wa ke tu ia ia ko mo fa tare o se fili o tu ia te la yang me ko mai ki fai to kan ki ai ko pe veni ko tu mahalo ko konga pe ia ku hanga kakai o mai he tainimi ke ta whakahoko atu he lere ko ni he ko eke ko riaki ko o sika ki aha polo kalama ku o pe he ako ha teksi maha mea whakatoke ta he tatoto tatango o telefoni hono eke ko e whai a whe ai what whanua fo ka te ta whenga pe ke whakahoko polo kalama ko ngā ko kakai ko ia ku nau whanongo ai polo kalama mo aunga ke tinga to ngai wha mama e ko tu ia pe tokon lahi e pito ka te nau tolu mo nau mai ka ku ofat ka te koe pa mo e kai whaina lahi ko nau ke whahoko i babau na ka toki telonga ki polo kalama hoko Palo pisol ofat lo sia polo ia kainga koe lava ia tau polo kalama ko ia mo e whatwhanua fo au pe mo piven piukala pe me i pangai mo te babau whamalolo he ka te mo tolu ihe ngahi tokoni ko toa pe ku mo whahoko lava le re tau polo kalama he ahoni ofa atu ke te motolo mo fia pe I he tuunga ko toa pe tau iai o te mo lot mamahi pe ai pe lo ke tau taina ko ngā ka e whahoka tau ngahi polokalama ko fia pe ko hai pe fia polokalama pe ko wha fe I atu ke pau ke hataha ke ilo ku loto ke whahoko hani polokalama ke fia hu mai ke whaha polokalama me he ta whaaki ko mune sio mi ai te o atu e whainga maari e lahi ke te koe ke whamatala I he ta whaaki pa me mea ke tui ki ai ko mea mahu inga ko fia mau e au ke o atu ai mea ko ia ke kakai ke nau whanongo ki ai e ko ata mai le rei pe ai taha kotoa pe ke tari pe ke te tari whakamatala ko ia I he tunga ko ni kake tau mawai ai tau toki whelongo aki a pongpongi
I he tau taimi hongofulu pongpongi pia mo kalaf moala tua whatu.